Light Abrifa from East, Light Abrifa from West, North, South, Central Kigali. Yeah, them come your God bad boy shata kola believer, champion, monster, conqueror, foray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams. Kaboom fire! Ariko kubyumva muri ekuteri. Muri ekuteri. Nta ekuteri ndi kubyumva. Ntago uri mu big energy. Big fan. Big fan. Uri muri big energy. Ahubwo se Nyarwaya Inosa uzi ko ntavuganye nawe uyu munsi. Reka. Kweri ki mutavuganye uyu munsi. I'm big energy man. Uri big energy. Cyane papa. Ubundi yagura muzi. Ndamuzi. Gete yit. Uramuzi yago? Ndamuzi bro. Umuzi hiki? Byinshi afite boro numu. Afite? Aba big energy mwumve. Imyaka nta kintu yiziho. Mwumve imyaka ine yose ishize nta kintu ayiziho. Oya ndamuzi man. Umuzi hiki? Muziyo byinshi cyane. Cyangwa uyu ni umwinjira mu ba big energy ntaga muzi. Arakinguza cyangwa uje gufunguza. Uje gufunguza mu big energy. Oya big energy man yago akora ibintu byinshi imiziki. Ngature kuri rocket imwe. Turekura rocket imwe. Ijwi ryanjye nasaraye. Oya wasa none se rocket ni indirimbo. Oya yire kuri deja turagufashe wowe dore rocket wayo kuri naringiye kubanza kuririmba urumva naringiye kubanza kuririmba indirimbo ye cyangwa nawe bifata nk'abandi bavuga ngo ari kongorera ngaturira imbere agace k'indirimbo y'Imana suwe. Oya waririmba agace umugambi w'Imana suwe papa turashizo. Anyway uyu munsi nahoye n'aba big energy. Iyi video Mr. Yago ikugereho kabisa. I know uraza kuyireba. I know that uraza kuyireba ikugereho kabisa n'aba big energy. Shout out. So turi kumwe uraza kutwibwira si ngombwa kubavuga. Uraza kwivuga izina ryawe naho usengera. Niyo mahame yo kubira ba Yesu. Urusengero karimo kubira ba Yesu nukuza ukavuga izina ryawe naho usengera nta bindi. Nta kibazo. Uratubwira amazina yawe aho usengera n'umushumba wawe. Murakoze. Nitwa Mbano Fideli. Ndomwira wa Yesu. Nuko nivuze. Usengera. Oya tube tuvyore. Aho usengera umushumba wawe ni. Nikorera ku giti cye. Umushumba wawe ni. Akosha. Uri kundwanya. Aho usengera tube tuhatarutse. Ndavuga nyuma. Aha none wewe witwa nde utubwire izina ryawe n'umushumba wawe. Ndiyo nitwa Olivier. Usengera. Sengera muri Gospel Assembly Church. Revera wawe ni. Revera wanje muramuzi. Ni Rugoma. Umushumba wawe ninde? No genda. Ariko hari kazo mperutse kubona. Hagati y'umushumba na revera bitandukaniye. Aho. Icyo kiba hejuru y'uwundi. Hejuru ni hejuru ni. Ni ukuvuga ngo inzego ukuntu zigiye zikurikirana. Gusa baje kumera bamwe nkabamwe. Okay. Nkawa ari bamwe. Ufite aho usengera. Ufite aho usengera. Tubwire revera wawe tubwire n'umushumba wawe. Wavuze wowe wavuze. Tubwire revera wawe tubwire n'umushumba wawe. Oya wevuze ko umwe ari hejuru y'undi. Tubwire revera wawe tubwire na mushumba wawe. Bite no naho usengera. Atahuriza azimiye mushumba. Mushumba naho revera. Revera ni nkuko bazavuga ngo ese nayifata nkikira. Nayifata nkiki. Oya manzi vuge. Oya nje nabajije. Yakubajije subiza. Nivyo ngusubije. Atahuriza azimiye. Abantu babizi gutandukanya aya magambo yaratunaniye. Kuvuga ngo mushumba ngo revera. Ariko je ukuntu mzumva. Tugiye muri sanse y'uburyo twe tubibona. Iyo terimi iramutse ikoreshejwe ahantu hari abantu barenze tuvuga urugero hari abapasteri benshi iyo terimi akavuga ngo revera ngo nahaguruke
nyuma bakaza kuvuga ngo abashumba bose bahaguruka. Oya, ukuvuga ngo umushumba nahaguruka. Iyo avuze uwo mushumba ahaguruka kibamba, ahaguruka nyine umwe ukuriye itorero. Reverend ukuriye abapasiteri bose barimo aho ngaho. Nje niwe Reverend. Aho none kitorero usengeramo. Revera mugira Revera. Turamugira. Mugira umushumba. Ni nawe mushumba rero. Ariko abantu ni impanga mwana. Yewe ni Kayini nabe. Oya nukuri abantu bazi gutandukanya ayo magambo nukuri mudufashe ayo matitire yaratunaniye. Ariko nawe ntavuze. Haba nanje ntavyonse. Naringize. Zaranani. Turahambwa. Nari ndiko mbyumva. Umushumba. Ni nkuko paruwase wenda usanga idini ifite paruwase kuru. Gasanga wenda uwo kunkuru niwe. Oya. Revera n'umushumba ni impanga n'abatwini. N'abatwini. Revera niwe mushumba. Nanone ariko abapasiteri bose bari abashumba. Cyangwa usanga Revera. Bose bari abashumba ariko bose saba bari abarevera. Abapasiteri bose bari abashumba. Ushizemo ubwenge bwinshi ushatse. Ubwo nibwo bwenge rero. Ushatse kuvuga ngo niba itorero rifite abapasiteri bane. Abo bose wowe wakwita umushumba ntaho waba urenganya. Ariko muri abo bane harimo ukuriye iyo paruwase runaka. Ubwo rero niwe murevera. Icyo ndagisubije kandi abantu batere comment baze guhakana. Oya, icyo kintu naje sincemeye kabisa. Warabaritswe. Ahubwo umva nanje igitekerezo mfite. Wosanga Revera ari mu Gifaransa. No. Turashize. Umushumba ni Kinyarwanda. Umushumba bikaba mu Kinyarwanda. Ako bisobanuye umuntu. Yewe. Naje navuze ngo uko biri kose. Abo bantu ni n'abatwini. N'abatwini ariko uzi umuntu waza bita DVD. Mbonye uri DVD. No, okay, dufashe. Reka naje nkubaza ikibazo kimwe kiri cyane. Tubwira ubwoko butatu bw'ibipfu. Ubwoko butatu bw'ibipfu. Butatu. Hari ibizeze. Hari ibidebedebe. Hari na bya ariko ibizeze ntago igizeze habamo ibipfu bakajugunya igipfu bakajugunya kimwe cya nyuma nicyo gipfu ibindi bibiri wari wabikoze hoho na debede. Voilà. Niyo moko atatu y'ibipfu. Ijyambere kandi ngo ntuza nzambe King Nzambe bagiye gukora ngitore ngo ibipfu international ministry. Ese nyine uriya mugabo muzamubona aherutse yarabonye kwa Cheta yarari i Kigali aherutse afite inka mu Bugande rahira yewe nanone mu bikuyu bya Museveni. None se ziranka zose afite nanone gazatugabireho inkimbi yewe turagupfa nino twarahwereye uzoza udusuri no i Rwanda. Umugabo ucuruza intoryi muri Amerika. Nawe acuruza watermelon. Acuruza intoryi muri Amerika. Azikoreye akuriye akayimusangira agacuruza. Yewe nta makuru nari mfite kuza ucuruza intoryi. Yewe abantu bazi inzaramba bagenda bamuteza imbere afite imifungo y'intoryi n'ibitunguru. Ahantu hahira umugore akumva ko nyine wahaye. Kandi ngo igitoryi usarira igitoryi riri. Kuko hano usohokana umufiance cyangwa umushuti wawe ukamusohokana ahantu muri restaurant runaka cyangwa se ahantu mukamutera nyine harenze. Kuri twe tubwerayo ukumva ko inkoko y'ipirawa ariyo nkoko ari cyo kintu nyine kirimo uwo gurira umugore amafaranga menshi. Ariko iriya igitoryi ari umuntu wawe igitoryi ngiriya intwari zagize umutwe munini muri Amerika. Bazihendutse nkuko kwipfura. Iriya muri Amerika iriya muri kusha. Iriya twese dufite inzozi zo kugerayo. Iriya usarira. Ese ugira visa neza ugira visa. Uko biri kose nzurira indege. Sinzi aho izantura ariko nzurira indege. Ariko izokora byose. Kurumva? Oya ategera wumva icyo nashatse kuvuga. Iriya urabona hano cyane hano. Nzene wacu zigira ijambo. Hari ukuntu ziyoboye cyane. Kiyo habaye amavuna runaka. Iyo habaye amavuna runaka abantu bicara ari benshi. Uko biri kose. Ziriya nyagwe ziri mu isahani.
niyo sahani umuntu wese ageraho agapfundura insita ariko iriya ziba zamazoroha gutya nk'isabune yanyagiwe iriya tizigira ijambo iriya zarafashwe intoryi nizo zanjye ntagica twageze iriya baradupigura abatwari baradupiguye abatwari bakubise kudeta babaye bwana iriya bamadukura neza none hari akabazo kagufi apana karekare nshaka kubabaza kandi ni ugusubiza wihuse ntagutekereza nta bwenge bwinshi ikibazo mushiki wawe w'umugore wa papa wawe niki cyane mushiki wawe wakibajije nabi da oya nakibajije nabi gisubiramo mushiki wawe w'umugore wa papa wawe niki cyane ni mushiki wanje wowe kurumva ari ni mushiki wanje wabanje kumbwira ko ari mushiki wanje wowe ni uwanyoko ahubwo wewe reka nze ngubaze mushiki wawe w'umugore waso cyangwa se wari bubaze ngo mushiki wa data ngo niki canje nakubajije ngo mushiki wawe w'umugore waso niki cyawe ni mushiki wanje kuko tekereza neza papa niki canje mushiki wanje w'umugore wa papa wawe unashireho unamakinga amanota abiri haruguru bazavita umva nzapurundi ni mushiki bazavita gute ni mushiki ushireho amanota amapwe ushireho amapwe ongera usubiremo ico kibazo agisubize navuze ko ari mushiki wawe iwe yagisubije wowe usubije gute subiramo ntago nsubiremo navuze ngo mushiki wawe w'umugore wa papa wawe niki cyane mushiki wanje nuwa mama ni mushiki wanje nyine deja aracari mushiki wanje reka ze babaze akantu gato mwese uko muri ahanga nari nkiri kubabaza badi mutagendeye ku marangamutima mutagendeye ku marangamutima yaho muvuka cyangwa se yaho mufite azamoyeko abafiance muri make harya mu Kinyamurenge ko wa mugani ko umugabo bamwita umunanda umugore bamwita ngo bamwita umuhete mutagenda mufite abahete umuhete apana umuhete abahete cyangwa ni umurete abahete ariko none iryo jambo si Kinyamurenge ahubwo sinigishi sinigipfurero abazi Kinyamurenge neza batubwire ni umuhete mutagende aho mufite abahete ndabivuga nkuko wabivuze ni umugore cyangwa uvuga abarobanuko abakobwa kibazo kamvuga abafiance nibwo byumvikana abarobanuko ni hehe cyangwa se nuwe murara ufite abakobwa beza mirara yose y'Abanyamurenge reka duhere hano utagendera utereta tashe rufite gute kandi uri umusore wanje ni umugande wihakanye wino uramwihakanye siri wasajya oya wowe vuga uri kuri kamera uramwigiraho nabi kandi muvuga butumwe mwaherutse kuvuga ngo zimwe ngo ziri mu gukora divorce zitarabana uko nawe uri kuyikora uravuga nawe uramukora divorce sinjana n'impagarara aho none zira n'impagarara kangubwiye zira n'impagarara tubwire n'abagorora wewe nabahedi ariko yeme naje ndavuga ko bagorora buki abagorora ni beza abagorora nimwe bango muri make reka tubita izina rimwe tubavugire rimwe nyabagora yego nyine bagiramo abakobwa bafite abagorora turabaramukije ariko King Nzamba yabavuzeho azabavugaho byinshi we gatabwo ko atazamenyera natwe yaratuvuze naje ubwo mbarizwamo yaratuvuze ariko ngo abadinzi naba memeshozi nuko yarabivuze ako nzaramba akura mutipe kuriya ni gute muze acuruza intoki ngo ni umwega kandi abega reka nanje mbavuge abega mukunda Bilinango Osina mukunda kantu ka
Kabari bukonje. Kamwe gakonje. Kandi nyine kandi kavuye muri filime. Ariko Hari ukuntu. Hari story nigeze kumva. Ngo nyine ni by'umusha. Umuntu aho yari ari kavuga ngo njya kurara icupa. Utavuga ivyo bireke. Wo nirukana. Bo kwirukana. Bakubita ubuhanya gasohoka. Bakakwirukana. Munzu. Madame akanye. Madame yo kwirukana. Yo bakwirukaniye iki? Ubusizo kabi. Ariko sha ubundi suri umuforoderi. Oya. Tuforode. Kandi nyine ucuruza amagendo sha. Urebye ukuntu ameze. Yambaye nk'abesikoro. Murebe nawe. Neza pe. Ntabwo ndi umwesikoro. Je ndavanze. Uko nguko mwese mwemeje abagoro. Yeme no n'abantu muri commentaire babivuge. Se tureka ibintu byo kwihagararaho. Hari ufite yo. Oya ntawe mfitemo. Nta mugororo ufite. Ntawe mfite. Nawe ntawe sha. Ntawe kabisa. Umugorozi. Oya afite umugorozi. Ese abagorozi nabaye. Abagorozi. Harya nabakira. Abagorozi esikoro nababwiye. Abagorozi ubundi abagorozi bava ku nshinga kugorora. Bagorora iki? Nibo bagorora. Ariko sibo bagorora. Ubundi abagorozi muri make ya hano tubita batampera. Ariko abagorozi iryo zina ahantu bari bite baravura n'abaganga. Abagorozi n'abaganga ntubizi se? No n'itorero ry'abaganga. Muri make ese kubera iki bari abatipe batagira urusengero? Bariya izabo ese urwabo narwo bararuhagaritse ngo sound proof buri giti. Buri giti sound proof no muri ndango wawe. Buri giti kandi nyine nabonye baranditse ibaruwa akarengane kabaho. Abagorozi iyo baririmba ko ntawe buja usibye ko nabo iyo bageze mu gihe cy'amavuna. Abagorozi iyo mwageze mu mavuna muratubangamira. Bafite kimegafone bagendana nijoro saa 8 kandi urabivuze kandi biriya bitotsi ni wara ni umwana kurira. Ubizi gute ko ari kurira? Ari amasaha abandi wowe nawe impamvu hari umunsi wiyongera ku buzima bwawe nari amasaha cyane kandi ari amasaha abafite gahunda yose. Ariko ngo abana benshi bakunda kuvuka saa 9 saa 8. Wavutse sangahe? Ni Sizeri. Sizeri ni sanga. Sizeri zizarya. Sizeri ni nyinshi sha. Nugikora. Sizeri ni saa. Sizeri ni saa. Igifaransa ma. Sizeri ni saa 6. Sizeri. Koko ni saa ya kirabarabaswa ni 12. Sizeri ni saa 6. Sizeri ni 12. Sizeri ni saa 6. Sizeri ni 12. Cyangwa ni 12. Oya. Sizeri abari ni saa nyine saa 12. Akose. Mukinyamurenge ni saa 12. Saa 12. Sizeri. Mutubwire. Sizeri. Ni sanga. Sizeri mu mugoroba nyine wa saa 12. Naho ahakerekaze nkubwira mu ruturuturu ni ryari? Mu ruturuturu. Yewe. Ico kizami kirimo amatatiso. Mu ruturuturu nahuze. Ni mu gicuku cyakari. Yarubika. Ni mu gicuku cyakari yarubika. Kare ni ryari wa? Nukuvuga ngo isaki kibika. No hari wavuye hewa? Wavuye. Navuye. Uko tubana ntaza wavuye. Navuye ruguru. Wavuye ruguru. Uzugira ngo ndumva icegese. Umugabo umwe yabajije ndi nguvuye he? Yamamubwira ngo mvuye imyuna. Uko abantu muri iyi minsi bakeneye abantu ko barakaye tugaforoda. Umugabo umwe yakaza foroda ni umusore nyine nkuko kwacu. Nawe uri umusore. Mubifata uko nawe uri umusore. Ni umusore nkawe nyine. Sha uri umusore wofata inkumi data. Uri umusore. Muri Kongo noba narashatse. Ariko imbeba yose ungana nawe. Imbeba uko yabingana kose aba yipusi. Aha uwo musore. Uko nawe ufite. Uko abantu duforoda nyine tukagenda. Aho. Yaragiye aranywa. Ngamare kunywa
vuga mu kinyamurenge yarajabye oya yaranywe yarajabye mu kinyamurenge kujaba n'ukwimbwa ariko hano abaforoderi tuvuga ko bajabye kubera uburyo twe mu muco wacu twanga inzoga mu muco wacu twanga inzoga uwazinyweye tuvuga ko yanyweye turavuga ko yajabye yarajabye mu yandi magambo bumwise umujabye kandi kujabaga n'ukwimbwa tigukoresha no wari wavuze ngo kujaba n'ukwimbwa none uba ushatse kuvuga ngo abo bantu nyine bagiye gukora malitation ariko serugo tumugarukeho serugo intumwa ya Yesu serugo ariko serugo ndamubona butatu bw'isosi isosi y'ikiyo imwe urebaho gutya ukabona gutya malitation hari isosi y'ikiyo isosi ibonera ureba gutya ukabona neza urayireba gutya ukibona hari iyindi isosi y'ikivuguto iyo ni iya kabiri aho iya gatatu malitation ariko malitation ko yarashatse kutubwira iyo malitation nkeneye kuzabwira mama akantekera malitation iyo sosi ya malitation kuko malitation yagize umutwe munini ako serugo kura ni gute serugo ngo yigeze kugenda ahantu ngo mu rugo rumwe ngo ariko ngo babone isura y'umugore babona ngo nta mutsima bari bubone baravuga ngo uyu mugore ngo tugiye kumwinjirira amahombi baramusengera ngo umugore ngo agerwaho n'umwuka ngo aracumba bararya ngo ariko babona kandi ngo aho kurara ngo biraho ibibazo barongera binjira irindi huduma ariko serugo yahuye n'ingorane mu rugendo serugo ikijanye niba uko azabivuga niba ariko yahuye nazo ari mu rugendo rumwe nk'urwa mukristo kandi ninka ari umuziga ninka aho yanyuze mu bibi kuko babaziga twavuze bagira akaryo k'inama ngo bigeze kugenda ahantu ngo basanga ngo umuceri ngo uraruta ifu bari bagiye mu ivugabutumwa baravuga ngo reka ngo dukore ngo bakore ngo uburyo ngo babipunguza ngo bapunguze umuceri ngo yinjira na protocole ako serugo ugende nanone ndakwemera data uzoze kutuganiriza hano ku makuru y'intogi kuko ufite ufite kabisa malitation none hari akantu numvisha avuga ngo hari ukuntu bazateka ngo isosi y'intogi ngo ukuraho uduhungu ngo ukuraho twa tundi tw'ipembeni gusa ngo kubera ko ngo ashiramo umunyu muke ngo ntushiremo mwinshi ngo koja kumara abantu ariko serugo uko biri kose intoryi ntiyarinda zotse asa nk'atazikunda zokeje iwe azashaka bene za zindi gusa nyine babijije mu mazi gutya batogosheje gutogosha mu kinyamurenge kabyita gagisubiza ikizami gitsinda nyine oye kitubwije cyane gufipsa mubwira ute gufipsa ni inyama bamureze nizo baba ari gupfa ni inyama kugira ngo zorohe gufipsa ni gufipsa tubize ku nyama gusa none ngabe subiramo ibyaravuga ngo gufipsa subiramo ngo gufipsa ngabe nabisubiramo inshuro 5 zikurikira narindi ko mfipsa ubivuge usa nkaho wihuta gupfipsa tukazaza niba ugize gupfipsa gutyo gupfipsa inshuro 5 ese wari 5 gupfipsa iki ni ikizamini nacyo ni ikizamini giteye ubwoba none hari ikibazo nshaka kubabaza tugana ku musozo ni ikihe kintu gihora imbere yawe kitazakije inyuma yawe uko ni ruhora imbere ruhora imbere nyine abantu bitwa baruhora imbere bose turabasuhuje cyane imbere yanje kitazakije inyuma yanje saka gatuza buriya kari kahindukira ni kahindukiye ni wa wundi wari yaravuga ngo niba nkubesha ngo akanga kaja uko akanga kanuko arabonye ko kataje inyuma y'umuntu abona ko kaje imbere
ariko ushatse kuvuga ko ari agahanga cyangwa izuru cyangwa umunwa byose sindabibona iri inyuma none usiga igice cy'umubiri wawe tubwire rero ni iki ku iki giti ndi kureba hano ndi kurangiza mu kinyamurenge ugitambutseho dukoresha ururimi rwacu cyane iki giti ndi kurangiza uku cari cyantambuka ngo kije inyuma wowe ugitambuka ariko nugitambuka wowe urumva ari iki kije imbere guhora imbere nyine kikaguma yewe imyumvire y'abantu bamwe babyumva biri logique uko ukize mu bwenge bwinshi ngo watakaye natakara ariko uko biri kose reka nse nkuwibuka ko nize muri GS ariko nkiga neza reka mpanze ngutera agastori kamwe hari umugabo umwe wasabye umwana kuvuga icyongereza ngo ariko sha wowe utazuvuga icyongereza nk'abandi bana ko yarabonye abana bize nka za wisdom za parents ngo ati kutazuvuga icyongereza nk'abandi nize ekore umwana nawe yamamubwira ati nize nasari ku buntu niga primaire ku buntu niga orevo nishura bitatu bya school byo kurya gusa school feeding niga erevo nabwo nishura bitatu ati n'ikinyarwanda n'impamvu nkizi nuko ndi umunyarwanda urumva rero uko biri kose tago uvuga icyongereza warize GS ngo bikunde abana bize za green zado bosco zado naje nize muri ekoredo wize za college ariko tukiri kuri kiriya kibazo ko biri kose ni fitire siko abanyamurenge bavuga fitire mu gifaransa ahazaza mu gifaransa muzabukuru wacu hahora imbere n'ufite imyaka 5 ubu ngubu afite ejo hazaza hiwe ubwo umuntu witwa ruhora imbere ni ukugenda twisuku uko ruhora imbere yagumye imbere nyine ruhora imbere songa mbere sinzi ko azanze inyuma none se kandi yitwa ruhora imbere azahora ari ruhora imbere abantu batatu mwiganye mutakiri kumwe urabatubwira utubwira ikintu baziho batatu babe bari hano mu Rwanda ikintu baziho apana ico bakunda ico baziho kwa kundi nyine bazavuga ngo mbana nayo tukumva sekuse oya hari n'ukuntu bavuga mbana nayo ugatomva ko ari umuntu nyine w'imico myiza urahunga ariko biraso byiza muri make mwebwe muyimuziho biraso byiza uyu sumubandi uzuforoda wowe uzuforoda ndakuzi twagiye ducapurana n'abantu henshi natubwira abantu hano batatu turi kuri kamera uri kunteza abantu uko nguko uri kumvuga uko ntari sindigarira abantu batatu uko bari bambaje nuko nguko tubwira abantu batatu kunteza abantu batatu gusa nico baziho ico mbaze bo mwiganye bo twiganye hari umuhungu witwa Mahungu twariganye muri primaire nuwino ahangaha mu bajenesi biwacu abamambure uravuga ko mambure ntuvuge ko reka tureka abajenesi hanyuma abamambure umugabo wa mbere nuvuga sha Gasege ndakuvuze Espoir Gasege umuziki ubundi agituye hano muri Afrika hari ukuntu bagajya bavuga ngo ni umuganga wa telefone nk'ukuntu ikabwaye bagira ngo uyu ni umudogiteri w'amaso uyabaga hari undi uyanogoramo uko nguko nawe yari dogiteri wa telefone yasaga nk'iya crashinzeho gatoya ati mwana njana Espoir telefone nta password yazi akamagera akamayikuriramo password kandi bataye bwana password no yari umubandi w'amatelefone kuri telefone ni umubandi na n'ubu ngubu uracabikoresha wa mubandi wa telefone mugende mukore follow kuri Imurenge on the map iyo ni Instagram kanagira Gasege Espoir official nayo mukoreho na YouTube channel yacu ifite isuku imeze uko nanje mu mbona narahwereye ndi kuyiteraho gutya mali tasyo ariko yesigaye numva nuhekenye siraje gusa kayihekenye isiraje ariko hano mu Rwanda
amasiraje yaho ntaga ameze nk'ayo muri Kongo muri Kongo kariya kaki wagiraga nka gutya ukakazamura gutya kakakwereka gutya inzira ebyiri kabaga kameze gutya ugahita ugira gutya kakama gafunguka ariko hano ni mu ducupa urafungura gutya turi gukoresha za jeri zo kwisiga mu mitwe ni zaje ni jeri yo gusiga niyo mpamvu kuva naho urukini Rwanda sindagura igikweto cya siraje siraje zano ni gito wavuze gasege tugende kwa kabiri undi muhungu wa kabiri ari umuhungu abahungu twiganye ni benshi bagica none uwo nsigaranyica ntaco vuga abakobwa bavange oya reka mvuga abahungu twiganye n'undi muhungu akitwa Bangutse Gediyoni umuhungu w'umuramyi kabisa ni umugabo ubungubu ni umugabo nigeze gutaramira si ibindi umuhungu aza kubita icuma senti ntaza hushita Kagame niko ndavuga Kagame video kuri mikoro Wambangutse nza mwibuka za 2013 yari umuntu akiri umuzayifu ariko ngo yarakijijwe data ni umugabo w'Imana afite urugo rwiwe kandi sorry kuba wenda nkujanye mwivuga butumwa ariko uri umugabo ngiye gutanga urugero w'ijambo turamukije umugore wawe yambo cyane no mbangutse ubu ni umugabo nyine mvuga ati kinicerekezo najamo niba ejo hazaza hahora imbere yanje nawe ndi kumubona ari guhora imbere yanje gusa kuko nyine we ntiyenda kugaruka ari guhora imbere yanje ndi kugenda musanga kandi uko musanga nawe niko nawe agenda yegera imbere mu by'agakiza ari kumwirukeho nagwara uzamufata ejo bundi naramupostinze nandikaho umugabo w'ijambo tukiruke ku bintu bibi undi mugabo uwo kuvuga arya we warasibi sino kuvuga tutarakomezanye Jesus metove urimpagara undi muhungu tugira vuba undi muhungu ariko reka mvuge ku bakobwa none bagica umukobwa ari umukobwa sindi kubw'umutekano we sindi buze kuvuga izina rye umukobwa twateretanye ex wanje ubwo no ni expert ese tukira ugira aba ex wanga nje ukiranuke uvuye ngo mfite aba ex wana